Idemo do dobitnika koji još ne zna da je osvojio novu Opel Moku. Zoki, stižemo! Isto bude. Dašak neizvjesnost. Svaki čovjek čuva ovce. Sad ćemo šefa grudom. Eno moreta! Zoki, čestitke! Halo, Dobar dan, to Zoran Lokas. Jeste kod kuće, imam dostavu za vas. koja je dostava? Loversis. Da, Ta pošiljka je bila vraćena. Bore ste kod kuće, A nisam. trebao bi mi potpisati ovu dostavu. A vi niste nigdje u blizini. A ja sam u Vodcama na poslu. A gdje radite? Imam kasnije dostava za tamo, pa da vam onda tamo A dam. ja radim sad do 3 ovdje u Olimpiji u hotelu. Okuće sam u 3:20. Doćemo onda iza 3:20. Tu ima nešto plata, tako? Nema, samo potpisati. Aha. Čekamo Zokija. Mama danas rođendan. Onda se rođeni pod sretnom zvijezdom. Osvojili se novi auto preko Kompare HR. A da, nemojte nas. Govorili ste ove godine auto preko Kompare HR, tako? I vi ste sretni dobitnik. Ali ja sam to auto tija kupiti. Majke mi, čovjek na poslu vozi to auto. Daj, nemojte. Daj. Nije neka skrivena. Nije. Ne mogu sad ući. Hoćemo do žene. Ajmo, majke, ja još nešto farbu, došao sam na brzinu. Dobro ste me digli. Bože, ime, oči. Ajde, uslikat ćemo se. Ja sam u radu. Pa ne, pa moramo popiti neko piće, dobro. Aj se vi obucite. Nemojte me sad da se otrizim da to nije to. Isuse, ne mogu. Ajko, mila, da se ima jedan put u životu. Nismo poveli. Idemo do žene. Smo zadovoljni? Zadovoljni.